Da vam predstavim mojo novo prijateljico, Zofilija pa to, da malo z jezičkom pomigaj. Gleda, boste videli, kako miga z jezičkom. Bela podlaga, a ne, mora biti. Daj, Zofka, daj jezička ven. Imamo en lep primer kače, ki še ne vemo, ko je ime. Naj bo pa Marjan, a ne, če ni druge. A ne, Marjan? Zdaj bomo probali, če mačka pič. Lili, Lili, na. Lili, na. Zdaj nič ni. Maček se jo boji, to se pravi, da je v redu. Tina, da je lučka. Tina se jo tudi boji. Kam pa vam je dal, da jo sploh vidite v celi dolžini, a ne? Kako ima tle na klopca dal. Evo jo. Evo jo. Kako leze prasica. Preveč sem gledal unga. Ultimate. No, pokaž, kako lezeš. No, pokaž, kako lezeš. Pokaž, koliko greš ti. Ja, takole, počas, a ne? Se ti ne da? Vidiš le nobo? Pejt, pejt. Aha. Zakaj moraš kačo za rep držati? Da te ne more pičati, a ne? Absolutno. Za glavo jo moraš drugače. A ni tako? Evo jo. Evo jo. Evo jo, kako gre. Ja, živa je. Res. Kaj? A ste že videli Ultimate Survival? Daj naslednjo. Res je živa, Ana. Evo. No. Moramo en del posneta, veš. A jo bomo pojedli? Da je v kolin. A pa v popek. To pa še ne vemo. Dajmo pomeriti. Da pa še pokažem, ko se je obglav, če hočete. Ne, no. A živo deremo. Evo. Tako z jezička miga. Kje imaš jezik? Živi kam? Gašno ni. Dej, Lili, na. Čaka. Čaka. To, blize. Usta. Aha. Že. Zdaj je treba dobro posneti, da bomo pa pogledali na internet, ko je za ena. Nič posebenega. Lahko noč.